lo binakatale. Gue Feren. Ini pakai bunga gue na cerita makina na Fiji Store. Store gue ini Feren. Songo ciko balai. Se ndo cuna kena sasamaki. Darni kai tolak kali malu. Bermain stomper. Awara ki coaching ngo sage main tolak ngo kona na tekin Fiji Store. Kalau cungan ngo main Fiji Market Fair. Sangga mai tiga munggo sibin na ngo na bonge beti sa chiko. Uno chiko bakasama chiko. Bata na mo de chiko. Sini ta kara na kara. Yo, aku beberapa sa samaki. Go santo lang go na katu mani isto go meloray. Na ito lang go sa ruibing. Oh, Nintendo iko. Esa, ko nga nalo man Fiji Market se renovate ko sa ba? Iyo, nakakapos-pos ko na roof. Lik cuma kinawai. Ya, ha. Na benuai eso benawai isa lik mekina nawai. Ela cuma kina kasere. Hey. Ayo, unongo do sinai ketikina na rema tanggali samanta. Ko bana Caribbean ya? Caribbean Afro. Kona bunongo era bolte kina. Na ini bul makau. Andali nga nangor na abiri karkani chuna kango. Kona ngungu na. Kona uduna na nostril. Sabu kada dali kaya. Go kona paka kona trumpet. Ele. Wuro ngai mucho. Yana wana matangango. Ngo na Aiwiza. Na Aiwiza ngo. Partang ko may lori. Oh. Ayo. Na mis. Karkani bakali mo na Afrika. Kachi ko na kone. Kanya bakali mo kenda. Kanya bakali mo tapioca. Oy ngo. Istati bata naik. Yokor me takabata na baka nakita ka na fufu Kori. Fufu. Bago na tatsun na mo. Nak. Yung ko kito may sasamaki nga ko. Eda kung to sa shop sa nabondo se. Sama teman-teman ako namo. Uti ang gero ay natural nila may keme flats accommodations on time na sto. Oh. Nang wala tangan ko may sama ki mantan. Bakit di kasirchi mo na rufe? Iya. Kasi rin so uti nga ba ko na ni Ko sabitu nga na rin ke songo to no store. Sa Ada ko na kake nga bulti tike yo sa lala na karabu ko iba rabo ko mi bichir mi bulti tike. Sen. Go nada go. Bulu na na Caribbean. Era do mix tan keri era mermite ken to. Uy. Iyo. Chicks ding do. Meron siguro na nakaka-job chicken Job chicken. Ay le. Go nasa samay sa tunga tunggo. May tumiking nga nakaras kinabobotong go. Go. Rambi bungango na may kaya. Set. Kung lang nagspitalan. Macam may bici kira waktu lemah. Sangat liciko. Sangat liciko. Sawa da ciko Awal liciko. Sabu ki banggo bimbo mi sabu ki lala. Lala tu mana sabu. Rasa na longo. Pinati. Ada pinati gori. Sampai dah tinggal kena ni ulu ni tersiera. Tanggal gosra off kita tunggu. Menunggu untuk steak kena na Fiji Gold sana. Double tiki Fiji Gold tala. Ya, saya hotel cuma di balik, patut nak sini. Oh ya okey. Ya. Nomor tu office juga monggo. Juga lumayan. Iya. Kaki suku serah.
salamat ako na yan mo. Ya, kemudian baru cuma apa namanya? Pamadal tinggi kau mana? Pamadal tinggi kau. Zena samu, oiko dapat nanomu tutu ena community kau. Namun no cikin kau, sengai. Iya, belum nak. Oh, itu kan itu nak kamu, itu Facebook. Hah? Halo? YouTube. Oi, ni belum nak. Ngo ngai ferm. Na o ferm tahun go. Chiko na via pakai Portsmouth City. Na muna pakai via City na dola naval base England. Kalau muna kami bibingkar Bulkina. Dem sama ibu kunci ke. Sama ni main dosa na nanu bisa ambil to yang bukan bisnis. Awak darman teh apa madal tagi kau mana? Oi, belum nak. Oyau natang go ironi. Au turangan ni nawain do sule main buah. Nunggu lagi kalau cikin maybe sih, kau ini juga cikin stobo. Saya single cikum kau Iya, saya single cikum. Sabin kan cikum melis tuh rumah, kau tahu nggak marah menim buah. Kau lagi. Buah pay buah. Sotong buah kan buah tahu nggak? Kan ini nawan. Saya yo. Kau turangan yang buang kau nanti tu presiden ni Fijian community ferm. Tapi nano meni masuk na sangat niaga meni kuah. Karena nano mua kerja merami ribu kena community. Masuk bak kalau nggak pikir nggak, benar balik. Wekem do, kami ini be kau nasi ko. Kamu tu pada kanggur. Aro kan? Mukul lawai kan dah yang kau. Kan dah minta lawan yang kau dah lawan. Kemudian kita nak buat itu robot cukur. Dah nak buat itu robot. Taruh tersar kamar, orang dah. Kau dia itu mana? Asal mana dah berkau itu kan? Senang mana nak bos itu ngabang bawa babi di sekitar asal. Sabus itu ngabang balang. Only in the mind, Iya, satu dia keingan je. Sekitar babi. Yo, tu saya tak kaman tu na job ko. Kirulis nga beli beanbag at misawot siya na beanbag karena gitu ko. Ko may sarang biyo kaya biyo na benu. Iya. Sarang ko na benu. Tiga. Tigubo tali. Apa itu? Oh, ini. So ngo kaya makara ser date sana kota Iwali. Cek mantan api ng batang ko. Sa mo? Sesame seed. Go si date at tungan ko. Sesame seed. Malt beer. Oh, ginger beer. Oh, benu kaya ko. Dia boleh cikin na sugar. Na concentration ni sugar. Lebu ciko. Do kuna remain na kribe. Go. Makes it perform better in that. Because of the sugar content. You can do no value. No. Natural. All natural. So na karpada. Iyo, wala man ka na kaya. Ngalaw. Kau talaga sanang bibe ng bin. Iyo, ito man nagago. Wala mo kung tumibit siya, kung na katatunan ka mo, rani, doon mo hospital, may baka weird siya tama. So, masa nag-yung iken, ko limaro. Ito na puro sila laban niya. Laban niya, sa kaya nang walang gumasalis ka naman. Maro ito tumibit. So, wala. Lesumay, eh. Oh, ya kita tatatong nga po maluah. Ito laman din yung nangon packing. Ito salah lah tuno punya mau mai pakin. Na nomo chiku mondo onta ka chiku nakaya. Tuku na chiku bir na bibela ko mai. Kami ke iku singo wasta chungo. Okay, don wasa. Bikin apa wachingan ni me bawa cita lapang malu na kamu. Mabuli rin mo naman doon na naman. Bakit tiyak mo doon dito? Kung gawin mo sa raw, sa baka naman ang dabrabo. Kenaliw.
May wut tunang ko na tawakan na sindi ko. Pas nanti lah nggak bisa. Ito tungan ko kena wamalumo. Okay. Excuse me lang sa kanbo. Talagay mo. Apa ta basir? Ah, biyo na ka. Rambi kita na skip nanti ampora pronto na itabi ko na wali ko na nang Bibuke. mas mas support semuanya. Ampora na sa tao sulaw da. Sisi coba lu nang unsa. Oh ya, I can feel it. I saw the... Tawad. I have... Tungan ko na sugot tungan mo ko na iti. Yan raw yan. Pero di ba sangay ko? O di ba sangay ko? Kait biasa. Ha? Kait. Kiti. Kung daw ba ang gore ko na tangan ni. Ni ko caranya ko kumuyan deh. Sinrawat. Bundoy ko biya kaseta tunggor porto na. O di siya coba kasetu. Kung bulong manikyom nito, ano ita? Wih. Sama mo yan eh. Gaya kaseta to nga pamalo eh. Nawali sara. Mo de. Sama deh.